kaze mu kiganiro cyo kuri wa gatandatu itariki 14 ukwezi kwa 4 2018. Imvo n'imvano y'uno munsi yibanze ku mihango yabereye i Buruseli mu Bubiligi yo kwibuka ku nshuro 24 abantu bahitanywe na genocide yabaye mu Rwanda mu 1994. Mu bandi bashikirije ibiganiro harimwo Patiri Thomas Nahimana, umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda, yagerageje kuja muri ico gihugu kwiyandikisha amatora mukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze, ariko ntivyamukundira. Ubu yashinze ico yita leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Bitandukanye n'abandi, uyavuze ko ngo ahubwo ONU yakoze akazi kayo yarijejwe mu Rwanda kandi gakora neza. Aho agashaka kuvuga ko inteko za ONU zari zihagarariye amahoro mu Rwanda mu rwego minuar ngo zari mu Rwanda gufata mu mugongo abasirikare ba FPR. Mu gihe mu kiganiro harimwo witwa Jonathan Musonera, kandi ico gihe akaba yari mu gisirikare ca FPR, nashatse kumenya nimba koko ubwo bufasha bwa minuar barabuhawe. Musonera asanzwe kandi ari umwe mu bashinze ishirahamwe Rwanda Truth Commission. Ntabwo byari guhagararira amahoro, byabaye nko gukingira ikibaba igisirikare cya FPR inkotanyi cyarwanaga icyo gihe, ari nacyo narimo kugira ngo mu by'ukuri kibashe gufata igihugu, cyane cyane ko iyo ukurikiye inyuma ubona ko hari inyungu z'ibihugu bikomeye Loni yari ihagarariye, kandi ubona ko mu by'ukuri iki ngiki baba FPR, kuko Loni yakuye ingabo zayo mu gihugu kirimo gikorwamo genocide nk'uko mwabibonye mwese ku manywa y'ihangu, aho kurengera abo bantu bashinzwe kurengera, ahubwo barabatereranye barabata. Izo nkunga zahabwaga FPR mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ngarutse aho hari wavuze ngo Romain Dallaire yarajejwe ingabo za minuar kijagiye ingabo za ONU mu Rwanda, bavuga ngo bagiye kuzanira inkwi abasirikare ba FPR bari muri sende mugango akaza bazanye ibigwanisho. Wari umusirikare ico givyo nivyo koko vyarabaye? Ahubwo biranshimishije cyane kuri icyo kibazo, kuko ni ibintu byoroshye cyane kugisubiza. Nibyo koko minuar yaherekezaga amamodokari yacu yabaga agiye kuzana inkwi, ibyo kurya, kandi bagatwara n'abasirikare abitwaga ko ari abasirikare bamwe bacu bagombaga gupakira ibyo bintu no gukora akazi ko gupakira ibyo byo kurya. Beskotingaga amamodoka yacu, abagendaga muri ayo mamodoka yacu abenshi hari igihe babaga ari abasivili bambaye igisirikare, hakagaruka abasirikare nyabo, abasivili bagasigara mu myitozo. Ni ukuvuga ngo Loni niyo yabaga ibaherekeje. Noneho ukibaza, ese Loni yari ishinzwe kugira ngo igivana inkotanyi Kigali izijyane ku Murindi cyangwa n'ahandi mu ma headquarters y'inkotanyi kugira ngo bazane ibiryo? Ariko none nkaho ntuvuga ko hari ukuntu namwe mwakoresha amayeri ntibabimenye? Ntabwo ari amayeri, kuko abo bajyanaga babaga babazi. None se iyo bagarukanaga abandi babaga batazi ko babona bagarukanya abandi, bigaragara nk'amayeri, ariko ni uburyo mu by'ukuri buziguye, ariko niko byari bimeze. Ngushubije ikibazo cyoroshye, hari ibintu byinshi minuar cyangwa se abayitwaga ko bahagarariye amahoro hariya bakingiye ikibaba tubasha gufata ubutegetsi. Kandi koko byarabaye, kuko n'indege ikimara guhanurwa abantu bicwa muri umuvu w'amaraso, bo baritahiye basiga abanyarwanda bapfa. Reka nkubaze ikibazo nabaje n'abandi, kuko mu bagize ico bavuga bose muri kiganiro benshi bataye amakosa kuri ONU, atabasirikare ba ONU barasize abantu bari gushobora gufasha barabareka baricwa. Mugabo FPR muri sende mwari mufise abasirikare benshi, hari abantu bavuga bati abasirikare nabo bari gushobora kuja mu baturage bakabakingira, kubera iki mutabikoze? Ntabwo iyo ngiyo yari inshingano y'igisirikare cy'inkotanyi. Ndagira ngo mbisubiremo, hariho abantu bakunda kwibeshya, kuko ibyakorwaga na minuar cyangwa se n'ingabo za FPR zari ziyoboye u Rwanda icyo gihe byafashaga byihuta inkotanyi kugira ngo zibashe kuzarwanya icyo gisirikare zifata ubutegetsi. Ntabwo biriya babeshya ngo bahagaritse genocide cyangwa se ibyo byose twari dufite ubushobozi bwo kuba twanarwana, kuko ubona bica abantu ugahaguruka ukabirwanya. Ariko igihe cyari kitaragera kugira ngo iyo komandoma itangwe, kuko ntibyari bukorwe mbere yuko barasa indege
iyo wari umukuru w'igihugu, kandi ujye wibuka ko iyo ndege yari itwaye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, haguyemo abaperezida babiri n'abari babaherekeje. Iyo habonyemo inkomoko cyangwa itangiriro noneho ry'abara bakoraga ubwicanyi, abahutu bicaga abatutsi, n'ubundi bamwe muri bo babona inzira noneho yo gukora jenoside. Kandi noneho FPR yo yabikoze ibizi, irasa indege yari ibizi ko yabonaga umujinya uhari cyane cyane hagati y'amoko y'abahutu n'abatutsi. Ariko musonera nasubiremo gatoyi, FPR n'ubu irahakana ko itarashe indege. Niko wari muri FPR, wowe uremeza ko yayirashe? Genda byemeza kuko erega FPR bihakanye aho batangiye gukora amaraporo agaragaza ko barashe indege, babona ko ari ikibazo. Ubundi mu gisirikare byari ibyishimo ko bahanuye indege tubasha gufata igihugu. Ibyo rero ku musirikare wese wari muri FPR inkotanyi arabizi. Ntabwo uryewe nabitindaho cyane, ari ikibazo cyandemerera kugisubiza kuko ni ibintu nzi ibyanakorwaga n'abara iyo rashiyo ndege n'uburyo byateguwe. Abenshi twagiye tuganira ubatubwira uko operasiyo yakozwe. Ntabwo rero ibyo byari ikibazo, bibaye ikibazo kubera ko hari amaraporo noneho arega u Rwanda, kandi bibona ko u Rwanda ruzagira ibibazo bikomeye cyane. Jenoside ni umusaraba ukomeye cyane. Kugira ngo FPR yemere ko yarashe indege, ni ukuvuga ngo ni nko kuburasa ikibiri tugatwika umusozi ugashya. Rero ni umusaraba ukomeye, ntibashobora kubyemera. Ariko 94 95 twarabyemeraga, binavugwa no mu gisirikare n'abaturage babizi. Ariko ubu noneho kubera ko ari ikibazo gikomeye kijyana kuri jenoside, kandi ni ihurizo rikomeye ku banyarwanda, kugira ngo uko kuri kumenyekane, ari nayo mpamvu abagerageje kukuvuga nkatwe tubizi, bitubera ikibazo cyo guhigwa kwicwa. Uvuze guhigwa kwicwa, hari marara doyego kuvugana ejo bundi igipolisi cyo mu Bwongereza cyara mubwiye yuko ubuzima bwe bushobora kubangamirwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, naho igipolisi tukibajije nticahakanye cyane ngo kivyemere. Nawe we mu myaka iheze igipolisi cyo mu Bwongereza cyarakugabishije giti ushobora nawe kumererwa nabi. Ubu wo mutekano wawe umeze gute? Mbere na mbere jewe ndi umukristo nubaha Imana. Nzi ko umutekano wa mbere muhabwa n'Imana kuko niyo yampaye kubaho, impa kuba mpumeka, ni nayo izi igihe izankurira mu mwuka. Ibijyanye n'imibereho y'ubumuntu turimo hano ku isi, ndashimira igihugu cy'Abongereza turimo, kuko mu by'ukuri nicyo cyabashije. Je sinari nanabizi, naho narindi nibo bahankuye, barambwira bati ubuzima bwawe burageraniwe, kandi igihugu cyanyu mu by'ukuri ngira ngo warabisomye ushatse n'urupapuro n'ubu ndarufite naruguka rusoma, bampaye bambwira ko ari guverinoma y'u Rwanda ishaka kunyica. Jewe narababwiye ntabwo bintangaje. Ubu rero nkuko warumbajije, umutekano wanjye nkuko babashije kumbwira kiriya gihe ntabizi, n'ubu kandi bakaba baranyimuye ahantu ndi, mfite umutekano uhagije mu buryo bw'umutekano w'igihugu cy'Abongereza. Ariko umutekano ukomeye mukesha Imana yandemye, ntabwo jewe ntinda cyane ku mutekano mpabwa n'abantu. Hanyuma kindi kibazo ku makosa ya ONU, hari abavuga bati ONU ishatse yoreka kubaho, wowe ico kivuga kwiki? Imana idufashije yavaho, kuko ronivuyeho amahoro yaza ku isi. Hanyuma amashami yayo nka za HCR zifasha impunzi canke za PAM zifasha kugaburira abatishoye, zoca bigenda gute? Uri umunyamakuru, nari ngiye kugusubiza nkaho baza ikibazo wigiza nkana nka mwarimu, ariko reka ngusubize. HCR nibyo koko yitwa ko ifasha impunzi kazi ibiryo. Ejo bundi ku Kibuye, inkambi y'abanyamurenge, bagiye gutabaza HCR ngo ibafashe baha ibiryo, inzara ibageraniye. FPR na DMI baraje babaha amasasu imbere ya Loni n'imbere ya HCR bareba. Hari icyakozwe se? Wowe kubikurikirana nk'umunyamakuru wambwira ko hari reaction nimwe ya Loni cyangwa ya HCR yavuze ngo aba bantu baraswe imbere yacu tureba, barashwe n'igisirikare cy'u Rwanda, reka dufatire ibyemezo u Rwanda turibaze n'aba bantu. Biraho ni nkuko nabandi bishwe 94 n'uyu munsi wa none nuko bicwa, kandi Loni na HCR ziraho. HCR ni ishami rya Loni. Ni nko kuvuga ngo ufashe abasirikare muri batayo, wohereje company imwe y'abasirikare kujya ahantu, ariko ni company ivuye muri batayo y'iyo group na Loni. Rero ni abo bantu n'abakozi ba Loni, ariko bitwa amazina atandukanye, bagenda bitwa HCR, bitwa Human Rights Watch, bitwa
amazina atandukanye ariko ni deployment za Loni kandi zikorera Loni. Loni rero impamvu tuvuga ko nta kimaze mu mateka yacu ntacyo yatumariye, buri gihe twicwa bareba n'abacitse ku icumu ntibabarengere. Nk'ubu reka nguhe urugero rworoshye, nibo bakoze report ya mapping, barangije baragenda baravuga bati biragaragara ko abahutu bishoboka ko bakorewe genocide rwose n'ibishyikirizwa inkiko bishobora kuba genocide yakorewe abahutu. Barangije impapuro ntibyakozwe mu 2010 ntacyo bavuze, baragiye raporo barazibika, n'abazikoze barabwira bati muramenye muzavuga aho bagomba kubashyira nibo bahazi. Biracecetswe. Faustin Twagiramungu yabaye umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda mu gihe cy'intambara, nawe yari mu kiganiro ku vyiswe amakosa ya ONU mu ntambara yo mu Rwanda. Naramwegereye ndamubaza nimba koko nawe ayo makosa avugwa ayabona. Ubu ngubu biriya bihugu bita ngo nibyo mu karere k'ibiyaga bigari bifite ibibazo bikomeye. Reka ngurugero, kuva abazungu bakandagira muri Kongo, umwami wa hano mu Bubiligi witwa Leopold II yavuze ko igihugu ari iki, akoresha abantu kujya birirwa basoroma ibintu ngo byo gukora amapine, hapfuye biliyoni 15. Ibyo ni ibintu byanditse ntabwo ari byo mpimba. Icya kabiri, muri 72 umwaka w'1972 i Burundi hapfuye abantu bageze ku bihumbi 300. Ejo bundi byabaye mu Rwanda byo ntagahumama, isi yose irabizi. Loni ibyo bintu byagiye biba ku gihe cya Leopold. Loni ntiyabagaho, Leopold II umwami wa Belgique ntabwo Loni yabagaho. Ariko si byabaye 72, ibyabaye 94 tuzava ko Loni itabizi. Ibintu byo mu Rwanda byabaye kubera ko Loni n'Abanyamerika bashatse kubiba. Je nuko nguko mbibona, kuko iyo baza kuvuga bati ababiligi bavuyeyo kubera ko barakaye ngo bisha abantu babo 10, bari kohereza y'abandi. Bira byo gukomeza gukangisha ngo hari ibyago ngo bagiriye muri Somalia, ntabwo tubyemera twebwe. Ikindi babujije n'abasirikare b'u Rwanda kujya bagenda bafite ibintu bya security, duhamagara baratubeshye ngo dusinye amasezerano twarayasinye, tuzana na FPR ituri Kigali mu nteko ishinga amategeko. Uko tuyaho ngaho irazana imbunda, izo mbunda nizo zamaza abantu, kandi Darieri ahari ngo niwe bagombaga kubagenzura, ntigeze bagenzura. Donc mu magambo make, Abanyafrika ubwabo bagomba gukomeza kumenya kwirinda, bakamenya security yabo. Niba bakomeza gushingira kuri bari abantu ngo ni Loni, abantu bameze nk'abashaka gukirira muri riye bintu bagiye bashyiraho by'impuzamahanga, ntacyo tuzageraho. Umuzungu mukanya hoza tubwira ati ntabwo uriya secretary general wa Nations Unies w'umugane yitwa Kofi Annan. Avuga ko atagombaga kubona prix Nobel de la paix, ntabwo yagombaga kubona. Mu by'ukuri nanjye niko nabitekereje. Ni umuntu waje akajya twongorera ngo nibavuga ko abahutu bapfuye ngo tukajye tubikurikira. Ambwira agiye mu biro, abantu rero nk'abariya igihugu cyacu gisa naho cyagurishijwe, kandi kugira ngo kigurishwe hari impamvu no gushaka umutungo wa Kongo. Ntabwo u Rwanda rushobora kwemeza ko rufite koruta yo exporta yo kujyana muri Amerika, kikaba igihugu cya mbere kifite kandi kiyohereza n'amafaranga akagihabwa. Ntabwo bishoboka, hari impamvu rero. Iyo bajya kwica rero ujye utekereza uti umwaka w'1491 batangiye gutwara abirabura bajya kubakisha ibintu byose muri Etats-Unis, na n'ubu esprit ntabwo yahindutse. Igihe umwirabura uzaba ufite agahenge ko kumwexploiter kugira ngo wowe ukire, nguvuga ko gutwara ibyo kugira ngo ukire bazabikora. Abanyafrika rero nibo bagomba kwihesha agaciro, nta kundi ngiye mbibona nuko bibona. Rero tufite mu makeya mu Rwanda hagomba ubumwe bw'Abanyarwanda. Abanyafrika ubwabo bagomba kumenya ibyabo, tubakomeze kugira ngo Loni cyangwa se abazungu nibazabagize. Iyo nuko mbibona.